Uway pulit home guard volunteer wilayah bat arngut ki waypat kilamen saujur na kajing syarat akaway kakali Swift Desire kabana Assam. Hakamit ngibalang jang katayo kat bakini ki pulit kidang penyihat ki truk ki doyong bakinit tau yu doyong hakaway ka way bridge ka batamay ka badan hajawai bypass haklit terci. Kat kom ke kubor pulit laya tu bahaka ni kami kat baki pulit kidang penyihat iki truk doyong bandrung syaka way bridge ka bakli terci kawai ka kali Swift Desire ka badan namba AS Iwe H Iwe kendai sanhnyo kalawang hakani ke surok hapadeng ke jing penher step ha kia tu bakani ke dai ka balanya do ubre ubala tip kerteng ku Musamin Ahmed Masar Bhiya ubana Terapur Ramnagar Silchar Kipulit kia tu bahakani ke jinja, kipulit badan hakani ke jaka, gila persanggapan pensange yakani ke Swift, namar ke jingpen Kenya ke curfew, bat ya ke lockdown. Hendrai laong bakani ke kali kalanang Herstad Arsha bat Ratnapang, ya ke jingker jang ke polis checkpoint, balabu hakani ke Surok, bat kalayo rat, ya laingut kipulit baap pahara hakani ke jaka, hadu bakila sit cakanala ke bajengai kumba shipau pun. Hakani ke jingja, uway upulit home guard, bala tip kerteng kum laki sondhar, ulayap, bat arngut pat kilamen saujur, bakan tup yu Havildar Ardkar, jong ke 4th MLP Battalion, bat uway uriu patba, uba dani dekar. Kia tu ba ulaki sandhar baru Ardkar, kidai kipulit nak mulong beat house. Kat kum ke jinga tu jong superintendent kipulit ke district West Giant Hills, uba lakador seem, ulaong, bakane ke jingja kalaja hakapo katwe shiteng minmit, bat nakaliang kipulit kila kemno yung nongnya jong kani kakali, bat lapen ngat yu hapo ki kendon IPC, bat ke Motor Vehicles Act. Kadang ka barricade anto, buku barricade ni buat ki drums, bermudan fluorescence. Tama kawai kali kawa number AS 11H1957. It did not stop at the barricade despite that stretch of road being straight. So it ran over the barricade and it line with home guard, Havildar within a 4th battalion, but civilian. Ini kila yang kampaji na barricade tambah bakal step palat kalau tanra yang di barricade senang tu bat kalau drag yang di beli. So after that incident, we conducted a thorough search involving all branches of Jawai Police, including Pramer, the Special Party, Umulong, and all other available force. Di Uniu Beliau ngilap intercept yang kali kumbar kilometer atau jaka. Di habangi pet yang kali kalau damage, lah puncture, dosa damage, di kesangai ajan, dah sejak agak kelam tu. Di Subajor bawa lalu susah kelam, di kumtang i honorable speech ni point spot, tinggal conduct a very thorough search throughout the night till this morning. So this morning around 7 a.m. you will apprehend you along with 2 people. Then they'll apprehend you along with 2 people. Alam support YPS sent for medical treatment. And upon questioning, Syamba itu armut kebadan lamaru kimdan mentai bat kalau jinja. The Uniu Beliau mentai lakiam labu under custody, but in our register case under different sections, appropriate sections. But jing tokit ke bawah beli ya itu beli